dana sanjam, sve doganjam, kada da sam s tobom sanjam, ruši sve pred sobom sanjam, u hiljadu boja sanjam, da sam opet zaljubljena i tvoja. Pa ti to znaš, Badrička. Pa čitam ti sa usana. Jel mi čitaš, Badrička? Pa čitam ti sa usana. Dobrodošla u tabloid. Ja sam s Brenom na vi zbog 18 godina, s tobom sam na ti. Tebe sam čekao 10 godina, pa sad... Baš slušam, pametna žena, prekrasna žena i evo, vidiš kako je rekla da jedini, mislim, tabloid, ja sam čula kad je ona rekla da je jedini tabloid koji ne laže se tvoj, pa sam ja došla tebi. A inače sad moram od mog stiliste Aleksandra Topića da tražim tvoju sliku. Samo malo, dođi vamo da te poljubim u čolu. Ajde, poljubi me u čolu. Ljubim te u čolu. Ljubiš u čolu. Nina, a šta kažeš za Breninu što se tiče, pogledaj ovu koreografiju, pogledaj ti to, Pa ona je meni, ona zna odavno da ja nju jako poštujem, da ja nju jako volim. Meni je ona mega ženska. Dobro. Nemam prema njoj odnos taj neki, ko što si ti rekao, kao iz te stare Juge, pa sad negdje smo odrastali uz nju. Ja nju pamtim kao jedan veliki fenomen. On kao osobu koja je apsolutno napravila najveći uspjeh na glazbenoj sceni na ovim prostorima, ali gdje je ona mene oduševila? Ona je mene oduševila prvi put kad se upoznala prije par godina u Beogradu, ona me oduševila, oborila s nogu dapače kao osoba. Ja nisam mogla vjerovati da tako jedna slavna žena može biti tako normalna, prizemna i jednostavna. To je meni bio veliki šok jer upoznala sam mnoge, znači kroz godine znaš mnoge svoje kolege i onda ispadne da je Lepa Brena najprizemniji, najskromniji i najponizniji lik kojeg ti upoznaš, a najveći uspjeh je napravio. A znaš ti kako si dobro uticala na moju karmu? Ja inače sam imao tada, valjda su tabloidi pisali... Ja sam mislio da ona mene izbegava za tabloide, da nešto ljuta na mene. I na toj tvojoj, Brena je bila na toj tvojoj promociji gošća. I ona je prvi put tada za tabloid dala intervju Tanji Savović, moj saradnici. I od tada krenula ta karma nekako da se razmota. Samo se javi. Samo mi se javi, makar se oglasi, da ti makar telefonom ljubim sjede glasi. Kolega, ja idemo na Euroviziju. Ja idemo na Euroviziju. Da, zastupat ćemo zemlju nigdje zemska. Nije dobro, ali bili bi dobra kombinacija. Inače... I pored tebe bi uvijek izgledala mršavo. Moram da ti kažem da super izgledaš, Badrička. Mnogo lepo izgledaš. Pored tebe, hvala ti što si sjela pored tebe. Da ti kažem nešto, ja sam gledao na Twitteru, mnogo si se opustila u Novom Sadu, Badrička. Si vidio? Mačke slikaš, postavljaš po Twitteru, slikaš Petrovaradinsku tvrđavu, pogled na Novi Sad. Je li bilo nekih tamburaša da ti zasviraju zvuka Bogdana i ostalo? Tek sam sinoć kasno stigla i dođem u Novi Sad, da ja ne obiđem jednu kafanu, to nije u redu. To zbilja nije u redu, od tebe očekujem da drugi put kad ću doći na koncert, da stvarno i meni priuštiš konačno, da ja osjetim tu jednu čarobnu atmosferu Salaša. Od mene možeš da očekuješ da te vodim na ručak. A ne sinoć dođem na tvrđavu, onda gledam mačke, nije tišina, nećeš ostati gladna. Nema tambura. Ni gladna i bit će pesma, ali Nina, ti si ovdje lepim povodom krenula je vojvođanska turneja i snimit ćeš i lep jedan show program za televiziju Vojvodine, malo da imamo uslikane tvoje najveće hitove, ali zapravo imaš jedan lep koncert u Subotici da najavimo. Brena, dakle, u Novom Sadu za Dan zaljubljenih, a ti imaš u Subotici. Ja idem u Suboticu za Dan zaljubljenih i baš se radujem. Prvi put u svome životu ću nastupiti u Subotici. Prvi put u karijeri, jako puno ljudi je pisalo na službenu Facebook stranicu i evo, drago mi je da smo konačno našli i povod, i dan, i mjesto, i prostor gdje možemo doći. Užasno se radujem. Prvi put u Subotici, 8. zapravo 14.2. za Dan zaljubljenih, a onda nakon, ja mislim, skoro godinu dana, ponovo na istom mjestu, u pozorištu tu u Novom Sadu, za Dan žena. Pa dođi sa ženom. Jeste, pa dobro, dođi sa ženom. 8. mart. Dođi sa ženama. Doći ću, nego želim da ti kažem, blago vi pevači nama olakšate, ne moramo strošimo mnogo, nego odvedemo na koncert pa nam bude lepo. Sad si krenula malo, jesi nekad bila u Suboticu na Paliću, tamo imaš mnogo lepih stvari da vidiš. Ne, ali doću ja dan ranije, znaš. Je tako? Kao i Novi Sad, ja vidim da si ti Novi Sad kondicione pripreme napravila dobre. Pa znaš šta ću ti reći, u ovom
poslu svi kao, znaš, misle da je ovo život pun glamura i crvenih tepiha i sve nešto sjajno i puno šljokica i tu se nekakva čuda dešavaju. A zapravo svi ljudi koji rade ovaj posao profesionalno, to znaš ti i sam, da je kao da si vozač kamiona. Zapravo ti si stalno na cesti, ti si uvijek sam, ti putuješ jako puno. I onda sam ja u jednom trenutku svog života rekla pa nećeš više doći u svaki grad i ne vidjeti ništa. Jer svako me pita, blago tebi, kako je bilo ovdje? Kažem, nemam pojma, bila sam u hotelu, znaš, onda u klubu ili u dvorani gdje nastupaš. Kažem, pa šta nisi bila nigdje vidjeti, ne znam, po Novom Sadu? Kažem, pa ne, nemam pojma kako je uopće. Mislim, vidjela sam, u prolazu iz hotela Grad. Tako da sam odlučila uvijek doći dan ranije ili ako ne mogu ostati dan kasnije i sebi uzeti pravo da ja doživim ljepote koje ovaj čudesan svijet nudi. Badrićeva, nemoj samo suze na oči, molim te, pošto pratim sva tvoje aktivnosti na Facebooku i na Twitteru. Prvo, Pariz, nedelja mode, videla svetske face, onda sa Sandrom našom si se videla, ja znam Sandra, modelsica, ne mogu nikako na novo prezime, da se navikne, bila si u Moskvi, nemoj samo kuku, lela, pa bila sam i u Rimu, pa si bila sa Novakom Đokovićem, si se strela. Da, pa sam bila u Splitu, da. Kakav je Novak privatno? Čuj, to pita njegovu obitelj, njegovu curu, kakav je privatno. Ali dobro, družili ste se, voli Novak Đoković tvoju muziku. Novaka sam srela na Hvaru u Hrvatskoj prošlo ljeto, zapravo ovo ljeto koje je iza nas. I fenomenalan dečko. Fenomenalan dečko, on, njegova ekipa, frendovi, brat, tako da našli smo se u istom društvu preko zajedničkih prijatelja koji su nas pozvali sve skupa na jednu veliku večeru. Ono što je super fascinantno, opet, evo, mogu ga komparirati sa svim ljudima koji su velike uspjehe napravili, imaš sa dečkom šta za razgovarat, pametan je, skroman je, krasan je, normalan je. I lepo peva, ne znam da ste uspjeli zapevati. Pa ne. Od ovog njegove ekipe koja se dračila tamo nisu mi dali da dođem do izražaja. Da. A sada kada ja imam impresije o tvom koncertu, ono što me fasciniralo, to su bili tvoji gosti, gde si zaista u Beogradskoj areni prvu ligu i sad moj jedan drag prijatelj koji prvi, verovali ne, nastup imao na BK televiziji kod mene u emisiji Tabloid, molim malo u pozadini na video zidu Sergej Četković, čarobno, ja sam se oduševio kako je to zvučalo. Da, prekrasan Sergej, s njime je stvarno svi su bili divni. Duša od čoveka i mislim i Joksimović je bio i Toni Cetinski. I Hari Matahari. A onda opet sam te na skalama gledao sa Vladom Georgijevim, prosto si se nekako s ovim našim najboljim pevačima, duše su se srela, ako mogu tako da kažem, je li tako? Da. I to je bilo taj nastup u toj areni, nekako ulazak tih gostiju je dao jednu posebnu emociju, nekako prvih 5 mojih najdražih koncerata. Mnogo je bilo emotivno. Ovako, meni je osobno bilo jako emotivan koncert u Beogradskoj areni. Hvala puno još jednom svim ovim divnim dečkima koji su mi pomogli da nekako uspijem dočarati publici svoju tu neku atmosferu. Ja sam znala koga biram i ja sam znala koga ti ljudi vole, moja publika koga voli. I onda sam nazvala svakog od njih, oni su bili tajni, znači niko nije znao da će njih 4 biti gosti moji, jer je bio najavljen solistički koncert bez gostiju. I onda sam zapravo iskoristila pravo na to neko prijateljstvo i dugo godina poznanstva i rekla, da li bi došao, ne znam, pjevat samo Čarobno jutro Sergej, on rekao naravno da hoću, vidimo se, Željka nazvala, da li bi došao da otpjevamo, ima nešto u tom što me nećeš, on kaže naravno, tu sam. Zvala sam Harija, hoćemo otpjevati, ne mogu ti reći što je tuga, odlično. Tonija, kao 4 nekakva fantastična, možda čak 4 u ovome trenutku, sigurno 4 najveća vokala i najmuzikalnija glazbenika na ovim prostorima. I super ispod. Hoćemo ovako, se sjećaš nešto iz naše mladosti? Baltazar. E sad, pošto ja vežbam za Euroviziju sa tobom. Kako misliš iz naše mladosti? Ti si ipak puno stariji nego ja. Dobro, nećemo. Krenulo mojim kilama, krenulo mojim godinama. Čak ti si ipak stariji nego ja. Evo, ja krećem, vežbam za Euroviziju. Ne, vežbam za Euroviziju i kažem režija, podignite sada
na pun ekran, full screen što bi rekli, numeru, jer zvao sam Međugradsku, pa imam jednog gosta iznenađenja, ali neću ti kažem ko je, pustite spodu da uvede gost. Iznenadi me, pokloni mi nešto skupo, peva Ksenija. Ti me pitaš ko me ranio, znaš tu pesmu? Ko me ranio? Ja ti kažem bolje bi bilo kada bi zašutio. Dakle, full screen, evo ga, full screen. Kad moja si Ja idem s tobom, Sergej. Ja idem s tobom, čekaj me, molim. Evo, dakle, gost iznenađenja. Međugradska. Ja, sad spektakl. Mirza, dobrodošao. Hvala, Aleksandre, bolje vas našao. Eto, stigao sam pješke iz Sarajeva. Stigao si iz Sarajeva. Evo me upravo u studiju. Šta radi se Raja u Sarajevu? Znaš ti da ja ne mogu tvojim gradom kod drug Tito da je došao. Ja kad prolazim Sarajevom, da strašno volim Raju, volim ekipu, volim i ove na Hvaru, volim i celom regionu. Ja sam iz Zagreba. Uvek sve. Ja sam iz Zagreba, nisam sa Hvara. Znam da nisi ti, ali si Novaka, izvoli Mirza, sedi pored. Pozdravite se, jel ti prijatno iznenađenje? Pa, Mirza, ba, džezba. Džezba. Džezba, šta se kofrčiš, jel? Jel? Kako ste mi? Evo, dobro smo, kako si ti? Dobro, kako si ti? Pa meni se ništa neće zvati. Dobro, bravo. Ej, pa boga mi, Mirza, za tebe kažu, ti si beše pobednik, jel tako, jednog muzičkog takmičenja? Da, najvećeg u Bosni i Hercegovini. Zvijezda možeš biti ti. Na Haja televiziji možeš biti ti. Ako možeš, naravno. Da, 2011. godine sam pobjedio na šovu. I kako si, da si na tom nastupu sreo Ninu Badrić? Kako su se više srele? Ispričaj kako se to desilo, taj susret. Aj pričaj ko je žena od riječi. Pošto je onaj tabloid, onda ćemo sve u detalje. Sve u detalje, molim te, ali baš sve. Evo, ja sam spremna. Prvi put. Izvoli, Mirza. Pa jesmo